Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Danas je ponedeljak, 29. januar i danas će vam biti mnogo hladnije nego što to zaista jeste. Nisu razlik ni januar, ni minus, ni sneg i led, već magla koja vazduhu donosi povećanu vlažnost. I onda vam se prosto i čini da je hladnije nego što to zaista jeste. Zbog magle, osim vozačima, danas je potreban oprez i srčanim i astmatičnim bolesnicima. Najhladnije ovoga jutra u Sjenici, gde je izmereno -12, tamo je mraz, a najtoplije ovog jutra u Negotinu, 8 stepeni. Jutro otvaramo u Beogradu i Valjevu. Najpre idemo do Maje Spijić. Ona će nam reći da li ima magle, da li je hladno. Naravno, u glavnom gradu ima. Dobro jutro, Maja. Dobro jutro, Dušice, naravno i tebi i svim našim gledalcima. Ima magle u Beogradu u svim delovima grada. Kako su nam rekli iz Radarske službe Hidrometeorološkog zavoda, vidljivost je smanjena na oko 100 metara ovde u centru grada. U Priobalju, na Ibarskoj magistrali i Batajnici, Surčinu, ova vidljivost je još manja. Kao što smo i sami mogli da se uverimo ovoga jutra, negde i do 50 metara. Stoga, baš kao što si rekla, oprez vozačima, ali naravno i pešacima, jer čekajući upravo ovo prvo uključenje primetili smo da bez obzira na to što već je onako dosta intenzivan saobraćaj ovde nadomak Brankovog mosta i bez obzira na manju vidljivost, slabu osvetljenost i maglu, pešaci pretrčavaju bez obzira na sve to ulicu, pa stoga upravo da bi zaštitili sebe u saobraćaju zaista je neophodno da budu mnogo oprezniji. Magla, nešto veća vlažnost i naravno niske temperature uslovile su da ekipe zimske službe Beograd puti tokom prethodne noći dežuraju doduše u prvom stepenu pripravnosti sa 27 ekipa, ali vredno su uradili. Obilazili su grad i gde god je bilo potrebno, posipana je so pre svega na uzvišenjima, mostovima i mestima gde je došlo eventualno do izlivanja neke vode usled pucanja cevi. Javni gradski prevoz i ostale komunalne službe ovoga jutra započele su radno jutro bez ikakvih problema, bez nekih novih izmena, tako da verujemo da će početak ove radne nedelje, mogli bismo reći poslednje januarske, a završit ćemo je u februaru, počinje bez ikakvih problema, evo osim ove magle koja, kažu, u Beogradu će možda trajati tokom prepodnevnih sati. Toliko za ovo prvo javljanje sa Brankovog mosta. Dušice? Hvala Majo za ovaj početak. Mihajlo Jeftić nas čeka u Valjevu ovog jutra i čini se malo bolja slika nego u Beogradu, bar kada je magla u pitanju. Dobro jutro. Dobro jutro, Dušice iz Valjeva. Rekao bih upravo tako i jutro u Valjevu sa nešto manje mraza nego prethodnih dana. Temperatura od 0 do -2. Ima magle, vidljivost je do 100 metara. Rekao bih da li zbog ovakvog vremena ili već jednostavno zbog sezone respiratornih oboljenja. I danas se, kako smo saznali, očekuje povećan broj pacijenata u Valjevskom domu zdravlja, gde je povećan broj bio, kako smo saznali, tokom vikenda i krajem sedmice, posebno na odeljenjima opšte medicine i pedijatrije. Inače, kažem, da li zbog ovakvog vremena u Valjevu je potvrđeno i broj obolelih od gripa tipa B, pa je sve to zajedno uticalo da od vikenda budu ograničene i posete u Valjevskoj opštoj bolnici, gde, kad već spominjemo zdravstvene ustanove, da kažemo, juče održana i prva preventivna besplatna akcija pregleda, dakle, u zdravstvenim ustanovama u Kolubarskom okrugu. Pregledano je 381 osoba, u Valjevskoj bolnici 247 osoba, od toga je gotovo polovina i više su bile osobe bez zdravstvenog osiguranja, što je bio neki akcenat, rekao bih, ove prve preventivne akcije, preventivnih pregleda u ovoj godini. Evo, toliko za dobro jutro iz Valjeva. Hvala, Mihajlo. Vidimo se naravno nešto kasnije. Kako su ranije meteorolozi najavljivali, kraj ovog zimskog meseca trebalo bi da bude u znaku skoro prolećnih temperatura. Goca Stijačić je sa nama ovoga jutra. Da li će biti tako, Goca? Dobro jutro.
Dobro jutro, Dušice, dobro jutro i gledalcima. Naravno da će i danas u našim krajevima temperatura biti gotovo prolećna, kao što si rekla, a osjetit ćemo tu temperaturu naravno kada se magla bude podigla. Pritisla je magla ovog jutra gotovo celu Srbiju, ima je u Vojvodini, u centralnim, zapadnim krajevima Srbije i na Kosovu. Magla smanjuje vidljivo sa 100 do 400 metara, a najgušće je na području Vojvodine i glavnog grada, da je vidljivost i ispod 100 metara. Dakle, upozorenje vozačima da budu oprezni i da brzinu vozila prilagode uslovima na putu. Kada je u pitanju temperatura, ona je slična temperaturama proteklih dana, dakle 2-3 stepena ispod nule u ovom trenutku u većini mesta. U glavnom gradu je stepen ispod nule. Temperatura najhladnije je u Sjenici sa -12, -13 stepeni, a najprijatnije i najtoplije u Negotinu gde je trenutno 8 stepeni. Dakle, danas ćemo biti pod uticajem anticiklona iz oblasti Rusije. Nastavlja se period sunčanog i toplog zimskog vremena u našim krajevima. Kada se magla bude podigla, u Srbiji će biti sunčano i prijetno toplo sa temperaturom iznad prosječnih vrednosti, dakle u pojedinim mestima danas do 14 stepeni, a u mestima gde se magla bude duže zadržala, bit će nešto hladnije. I narednih dana slične vrednosti, dakle do kraja meseca temperatura oko 14 stepeni, a po svemu sudeći i prvi dan februara bit će veoma topao sa temperaturom u pojedinim mestima do 16. podeljka. I u glavnom gradu danas niska oblačnost i magla tokom jutra i prepodneva, zatim sledi razvedravanje, najviša dnevna temperatura u Beogradu oko 8 stepeni, duva slabi umereni južni jugozapadni vetar, vazdušni pritisak je oko proseka, do kraja dana bit će u laganom padu. Dakle, kao što sam rekla, do kraja meseca sunčano vreme, temperatura prijatna iznad prosječnih vrednosti, a zima se vraća za vikend u Srbiju i donosi sneg ne samo planinama, nego i nižim predelima. Eto, toliko od mene za sada, Dušice. Hvala, Goco. Vidimo se naravno nešto kasnije. U jutarnjem programu do 9 sati naše teme između ostalog su i sledeće. Kako će naši mladi preduzetnici predstaviti svoje ideje na velikom sajmu investitora u austrijskom skijalištu Innsbruck? Cheerbusters ili ćirilični domen Srb postoji 6 godina. Osim o korišćenju ćirilice na internetu vidjet ćemo i koje su najveće prepreke za tako nešto. I posle tenisa, tenis. Završeno je otvoreno prvenstvo Australije u tenisu, počinju pripreme za Davis Cup. O tome razgovaramo sa kolegom Vojnom Veličkovićem. Predstava Ubi me kurje oko je o povlačenju srpske vojske preko Albanije i o danima na Krfu. Gost jutarnjeg programa glumac Srđan Ivanović. I ovo jutro počinjemo muzikom. Dobro jutro.